ankobia out so mieno e dia to dwa say ehinsam manso emoman bo emampuntuo emma enti nananma ko adwindwin mu na omodi nhihye bi egu akwan so a ni nyina eto betumi etwa Emre bi atwa na Gomoa Akyempim ni Gomoa fetefo ete adoahoma so efa ahensem bi ho sese Yakopon adomama ka asem no amasundwe aba eno na Omanhene edema Gomoa Akyempim obrifo ahina ko ahoy ankopia ede atu edwache mu sobekoso na afom die amasundwe aba no atenase akwakosi afebo na wonhwe emanta wantawa biara emma wadensem wese tudwa ebra na ahemfo nan waadwo mo atoma mo maso afremu ahwaye na mi de ahini de so man what you to man in problem so was it when you impact when you here it is what you now what do call my mind what you feel about some what do call my market man we your man property in your ebusembo property nti mo we gina ha biara no yansem biara against ho na obi wa asema ona be bejo for because says America say register man in your no fetese bia yi wo nti ye wotum na ye da oye kaga busape feche Gomoa bulata ha no gate bia wo na busape no nka na wa tawi dey nti sa aya busape na yi wo hina ye yitum de yabakare dabi nda so obi egedi wa asem so akra ma wo se wa refer obi bibia emi wo mam copy nyame we pidane